Kitrai jong kejaka hak sinong umlakron New Jirang Hariboi District bat kibala IA syak sorkar klaim dasi wat sinaya kata kila IA syak tanat holti korchor mentaka sngi kila penpau baya kate kejaka kila IA syak sorkar kisah kenino kata kadai namar pak sorkar lingbag jong tanat holti korchor kamsim laburom ikijing munjurlang agreement kabla long hapring ki brew jong ketika tanat sorkar lembat kitrai jaka hakupor bela IT ya kate jaka syak sorkar kate kijing bitar jong kite kitrai jaka bat kibale berngam sisundan man kenino ya kate jaka kabakila ai syak sorkar kelapau perthai mentaka singi harengkat kijing don lang kinong yalam hima nong yalam snong umlakro KSU Jirang Circle bat seng samla umlakro la lech sundan ban jurip yala ka jong kejaka bat kaba menta kala penerkam dak tanat horticulture habakren siklat pathai kubor kitrai jong te jaka kiloong bikila IA ya kete jaka saka sorkar lengba ke jingamon jurlang barkata kalong bekitrai jaka kila IA ya kete jaka klem da siu pisa wat sinaya hendrek sorkar kedai ban thungkam igi bahaying jong kete jaka bat nalol kata la sakhiru karkum kikot kisla balesoi yasan hapren kitrai jaka bat kibreu sorkar Namba jong kene kapur, ipan pau ka jing songkia ka mensim namar ka jing sa lebin na banong na kaliang jong ka horticulture department kabana du ka si kabanung kong habakawan na kabenta banpan ya kene ka jaka na kaying kasem ka jongi alor ka nongrim kaba maki kiwan ban kulari di kasem jongi ban an bangi na kaliang kaying in ay jaka bat maki kin ay ni ka kam bat andre mentang ilay ab hadu kumbak arsnem kani kajing kular kabaka na kaliang jong ka sorkar bat ka office ka jong sim jong kalimay jirang bat harengkat jong ki bahaying ki bahasem ilay soy kum ka sos kular ale hadu menta kabasusi kalong ban penpau kalong baka na kaliang jong ka sorkar kampat syam lali AA wana kaliang jong kaying kasem ngila persyang la kumba news nem ban budin ya kene kakam bat ngila leru ya ki baru kiba na kaliang jong ka office kila pha kila kentu yingi ban le naga benta ban tembiang ki kot kisla naga benta ban tembiang ki jingdon kam te kabasusi kalong ba haga jingyai ti naga benta ban yo ya kata kahok kajong ngitum kaying kasem kabaka sorkar leng bakani ka department kila kular nadu kasi ke banungkong habakiwan banpan ya kene ka jaka kajong ni den rei kat hadu kene ka khidmat kabamenta basusi ban yatu kolong ba nakaliang jong ka sorkar kamsyam nali AA te ngakwa ban yatu kemudian hagajing yai linti nagabenta jong kene ka hok ka jongi kaba kum kaying ka sem ni dei banyo kaba nakaliang jong kene ka horticulture department kala kular yangi nadu kasi kaba nukong kaba ngila yate ya ka sos kular ngila budin ya kene ka kam lakum bah news nem AA ban apteng kini ki news nem nyim tip su ka nungut ki WHO ki balalik bat kanungut ki minister ki bangila lekmi le pendu bat penduru ki director angki ha ka main office ha Shillong te aga jingyai lenti ke jongi bat mental akumba arsnem te miladon ke jingkerman bangin yo no ya ka kam bana kaliang jong ka horticulture district horticulture nompo kan thungno ande kamsyam lale ya kata kasu penjelan ya kapor kasu penslam ya kapor wat ada ngitip baka pos kawai ka pos ka light apo ka office angki apo horticulture department kanopo de nakaliang jongi kum ibahiying bahasam nila sinya ya kene ka pos yang way na ki kun jong kaying kasem ta i ket borlang kan keu ban mi la penbiang ya ki jong kam boro ban ila li mi baro bor bunsin sa ka office ang kia po
Horticulture Department hapo nongpo batunduro Chaka Office jong Director kia po Silong. Te menta ya kata kajing ya kun kajong ni banyo ya kene ka hok. Kum kajing compensate ya kene ka kendau ka siap kebangi nila ai free of cost ya kene ka department. Te nila kakam kelak proses kumba kendai 4% ngelak benong. Dia mentah kat kum ke jengkep ke baka office. Nang tina DHO nongpo kala ai hengi ke jengkep kalong setang bangin up ya ka appointment letter. Bat Senong bat hagaju kapur na kaliang jong kahima. Hadin banglayo ya kajing petip na kaliang ki traying hak bayadai bat kajing pentre ya kene ka horticulture farm ngne po senong lakro. Ha kaba lasdang ikene ka kam nadu usnam ar hajar khat ar kat adu une usnam ar hajar apusau hapo kini ki khat ar snam jong kejing ya lanti jong kene ka farm na kaliang ka department na kaliang ki traying ki ladon ikene ka agreement hakti bat kajing ya te kular ka balong ba tang lada ka sarkar kan aikam ya ki traying lane ki tray kendo namar kila I free of course kene ke jaka nak banta ban petre kene ke farm tenre menta ha kajingya lenti ke bakat arsnam kam ka sarkar kam syam lapatiau ya kajing ut kajing nam ke jong kine ke traying ha ka bayade ban compensate kene ke jaka da ka ba ikam ya ki ha kajingya lenti ke bakat arsnam ni iba na kaliang ke traying kila leish ke babun ke department bat ha kajing tip ke barit ke jongi kum ke snong kalong ba la artli ki minister la arngut ki minister jong ka agriculture bat kanongut shu ki DSO ngimtip shu adu kilalai inre adu menta ka kam kimpat yo te namar kata na kaliang ka snong ya ya ki jing kersan ba pura kini ki trayeng alor ka jingkwa ka jong ki ban khang no ya kini ka farm hoi ngi sung thu ba kini ki jaka ka ha ba ki artli ki benta ba ki don artli ki ying ki bala donen e kini ki jaka Henry kum ke senong hing sakhi kene ke benta bat kata kalong ba kajaka ke ba kini traying ki ai ke khamhe bani kajaka ke ba uni wai pat uai te namar kata na kaliang ke senong ni ke tujur ya ke sarkar ba kadai ban ai ban compensate kene ke jaka da ke bakan ai kam permanen ni kini traying kum kadak ban compensate ya ke baluksan ke jongki alor ke jing ai jongki kene ke jaka bat na kaliang ke jongi ke senong ni ai ke jing kersan nak benta ke jongki balada kidon ya kamon ban khang ya kene ke jaka ke jongki ni kmi lenti ni ai ke jing kersan bapura lor kata bat ni kmi lenti ru ba ka sarkar kan simkia lor kene ke benta bat banle e nak benta kene ke farm namar kumba kalong mentangi ba kene ke farm kam don kenrat pemut ba ngimjui ba kita ki officer sarkar kinwan hang ni ban pai ban jungo ai kene ka farm la shu i ya ka kumne kumba kalong nadu balas dang nadu balas seng ya ka la i kumba ka kelalong penban ka jeng mentoy jong nore te namar kata kamlong ka babhan ang benta ya jong ka sarkar ban le kene ka farm hang ne namar kata ngi kentui kini traying ru balada kimla shu ban sha kan bhai ki bekin khang no ban simti kala halade kene jaka ba maki kala ai sarkar te nak liang ka snong ngi kentu sarkar ban simti alor kene benta bada gaju ko por balada long bala bakin apoy no mardor ya kini traying lem kumta kan bhai ki bakin singe ban tray ban kata kene benta ka bahap apo ka jaka ka jong kini ki ye siu jirang circle niwan hangne hapo kene ke jaka banwan ban kersan ya ine ikong nak benta ke jingle jong kene ka government ini ka horticulture farm o department katkum ka jing yakot katkum ka agreement hagba kitrai jong kene ke jaka kila yate nadu basdang ka horticulture ka sarkar kala yate ya kita agreement ka ong ban ai kam ya kini kitrai jaka henre haduk menta katkum ka jing ethu jong ine ikong ba haduk menta ka sarkar kampat le AA ka su pendileka ya kapur kat haduk ba da kini ki peusnam te nomor kata ngiwan hangne da kasang menta ngi kersan pura ya ine ikong ba da ka sarkar ka kwa ban trei dia kene ke jaka
kadai ban ai kam no mardor ya try jong kene jaka kumta ka kurwo ke basya na kasang kalong ba nadu menta kasmi ni kersian purai kene ka kong ya kene try jong kene jaka ban khangno ya kene jaka nadu menta kasmi bat dat anda ka sarkar ka bendap ya kata ka kam kumalate agreement bat try jong kene jaka te tat hadu kata ka pur lapat ban sim ya kene jaka nak liang kasang itu jur ya ka sarkar nomor kata ba kadai banle ban pendap kat hukum kajing kular ka jongka itang ketahi nak liang kasang bless you.